Onda čudesni Zakhej, je tako? Vidite, ljudi se u susretu sa Hristom potpuno mijenjaju. Negdje u dubinama naša priroda čezne za tom promjenom, jer vidi da ovo što živi nije to. Vidite, Zakhej, on u jednom trenutku kaže da će pola imanja dati siromasima i ako je koga oštetio, vratit će četvorostruko. Mnogo više nego što su ondašnja pravila tražilo od njega. Silovita promjena. I mnoge druge na koje ćemo neći u Evanđelju. Bludnice koje doživljavaju ozbiljne promjene. Suzama umivaju noge njegove i kosom glave otiru. A opet imate i onu drugu reakciju koja je nezdrava, bolesna, od strane književnika, fariseja i ondašnjih prvosveštenika i Sinedriona. Tako da, vidite, i od nas se sa pravom očekuje da se opredijelimo, ali ne na prazno. Vidite, i mi nekad hoćemo da donesemo neke odluke i da promijenimo naš život, ali to više bude neko komešanje emocija ili nekakva uzburkana duševnost, koja je možda pomalo dosadno, pa bi da mijenja, ali nije izazvano susretom sa Hristom. Zato treba sebe da suočimo sa evanđelskim Hristom. I to je jedan proces, da vam kažem. To je proces. To je jedna, da kažemo, lična arena. Jedno, malo smjelije se to ovako izražava, ali jeste tako jedno rvanje sa živim Bogom, koje je dopušteno. Ali po evanđelskim pravilima i svjedočenjima. Ne traži se da to odmah zadobiješ. Ali ajde, uđi, prati taj trag. Prati ga, prati evanđelske priče, događaje. Uzmi evanđelja pa ih fino iščitaj. Evo recimo na preporuku i na blagoslov crkve. Šta sve evo učimo, upisujemo, studiramo, pa koliko tu ode energije, pažnje, života, da bi se neka materija savladala, pa onda kroz razne specijalizacije, filigranski brusila, ode ti cijel život. A od evanđelja nama zavisi cijela vječnost. I zato je jako bitno. Zašto ovo ovako podvlačimo? Zato što smo tu svi, braći i sestre, pretanki. Vrlo rijetki su oni koji se ozbiljno bave izučavanjem pisma. Naravno, u našoj crkvi to nikad ne ide suvo, kao što pokušavaju protestanti, i da ne govorimo o ovim drugim sektama koje više obraza Božjeg u tim ljudima ne zavređuju, ama baš nikakvu pažnju. U crkvi to vazda ide u liturgijskom duhu i uz tumačenje svetih otaca. Imamo divna tumačenja, evo i naši savremeni oci i učitelji, vladika Nikolaj, čuvene njegove besjede na nedeljna evanđelja, koja čitamo u crkvama. On je to sve istumačio, ima knjiga Omilije, to je bescjen blago. Knjige poput takvih treba imati, onda tumačenje svetog oca Justina, i tumačio i Matejevo evanđelje, i Jovanovo, veliki dio poslanica svetog apostola Pavla i mnogi drugi sveti oci. Ajde ovdje, ako već preporučujemo svetoga Teofilakta Ohridskog, koji je istumačio sva 4 evanđelja, vrhunsko tumačenje, duhom svetim. A o svetom Jovanu Zlatoustom i da ne govorimo. To je posebna jedna kategorija.
Tako da imamo sve moguće uslove za jedno ozbiljno, recimo, studiranje, zašto da ne.